Dobar dan. Danas ćemo da imamo predavanje na temu svijet u drugoj polovini 19. i početkom 20. vijeka. U ovom periodu imamo, dakle, nastavak događaja koji su započeli početkom 19. vijeka, novi vijek u punom smislu te riječi, dakle novo jedno doba u pogledu naučnih otkrića, promjena u društvu, ono što smo već sve pominjali, dakle uspostavljanje nacionalnih država, građanskih država, uspostavljanje tehnička naučna dostignuća i tako dalje. Osim toga imamo pitanje kolonijalizma, imperializma, dakle zaostatke jedne srednjeg vijeka, ukidanje feudalizma i svi ti procesi se dalje nastavljaju, a sa druge strane tu imamo i temelje jednih kasnijih događaja koji će uslijediti, kao što su Prvi svjetski rat i svijet današnjih doba. Dakle, tu su, mogli bi reći, upravo u ovom periodu se nalaze najvažniji događaj za razumijevanje i našeg današnjeg svijeta. Za početak ja sam vam pripremio ovdje jedan sajt, možete da vidite o kom sajtu se radi, interaktivna historijska karta. Trenutno se nalazimo u godini 1840. Prilike slično kao i 1815. godina nakon Bečkog kongresa, to jest okončanja Napoleonovih ratova. Vidite, dakle, uvećao sam kartu da biste vidjeli kolonijalni svijet. Kako je to bilo, šta je to kolonijalizam ili imperializam, vidite Englesku kao najveću kolonijalnu silu i njene posjede koje su Kanada, Australija, kasnije čitava, Indija je čitava u kasnijem periodu. U ovom periodu malo je to tačkasto ovdje prikazano, ali to s čitave teritorije Afrike praktično već bile kolonizovane. Ovdje vidite španski posjedi, Srednja Amerika, Meksiko, uključujući današnje Sjedinjene Američke Države i veći dio Južne Amerike sa izuzetkom Portugala, Brazila koji je bio portugalska kolonija. Rusija, vidite da se nalazi na području Srednje Azije, Dalekog istoka i Aljaska, kasnije se spušta sve do Kalifornije, su bili ruski posjedi u ovom periodu. Dakle, Evropa i dalje je ključna oblast i Sjedinjene Američke Države su i dalje uspjeli su od Francuske da uzmu Luizijanu, da se prošire, ali ipak vidite nemaju značajnije posjeda čak i u Americi. Što se tiče Evrope, vidite ovdje plavom bojom obilježen je Njemački savez. Je nastao 1815. godine i ovdje možete da vidite, dakle, dijelove Austrije većim dijelom naseljene Njemcima, ali Habsburška monarhija se prostire na širem području i ovdje vidite da se Austrija prostire na području Lombardije i Venecije ili Mletačke republike. U Njemačku vidite da je Njemačka i dalje podijeljena na mnogobrojne države. Pruska je najmoćnija njemačka država, nalazi se na području današnje Poljske i Kalingarske ili Königsberga oblasti gdje u stvari nastaje ta pruska država i ona uspjeva da širi svoje posjede, ali i dalje ne vlada većim dijelom njemačkih zemalja. Vidite situaciju sa Italijom, Piemont ili Puigdemont ili Sardinija, kraljevina dvije Sardinije, kako se još izvala, dakle je najmoćnija država koja će predvoditi ujedinjenje Njemačke. Ujedinjenje Italije, vidite ostale zemlje u Njemačkoj koje su, dakle, Napulj, papska država, Toskana, jedna od najznačajnijih. Prvu kartu kad sam vam pokazao, htio sam da vam pokažem da je svijet praktično bio podijeljen, više nije imalo šta da se dijeli i imamo situaciju da je
da su praktično po tim novim idejama kapitalizma, liberalne trgovine, te kapitalističke elite, nakon što su svoje države već natjerali da osvoje sve što mogu u svijet, prije svega Engleska i Francuska kao vodeće zemlje, oni su krenuli i taj jedan način osvajanja putem izvoza kapitala i da očigledno su pomislili da im moguće i centralna Europa, njihova buduća meta, dakle jedna teritorija koja ostaje u srednjem vijeku, vidite, rascjepkana, razjedinjena, bez stvaranja nacionalnih država sa jednim srednjevjekovnim feudalnim poretkom i uređenjem. To je svakako i postaklo te zemlje da i one krenu putem teh ideja nacionalne države koje se rađaju u Francuskoj za vrijeme francuske buržoazijske revolucije, i prva među njima je bila Italija, koja je 1856. godine, 1859. godine, Italija kreće u rat za ujedinjenje italijanskih država. Naravno, najveća meta je Austrija, koja vlada sjevernom Italijom, najbogatijim područjem. Dakle, saveznica Italije u ovom ratu je Francuska, koja svakako u Austriji vidi jednu najveću prijetnju, iako je Austrija već bila zemlja, kako se je nazivali, istorijski monstrum, jedan ostatak srednjeg vijeka, feudalne države koja je na repu istorijskih događaja, prije svega te industrijskih revolucija. Dakle, u tom ratu je došlo do oslobađanja Lombardije, ali je zato Pijemont morao da ustupi Francuskoj Savoju i Nicu. Sada ćemo to da vidimo na karti kako je to izgledala Evropa 1860. godine. Dakle, obratite pažnju na ovo područje, da ovo je još uvijek Nica u 61. godine. Već su Nica i Savoja pripadaju Francuskom, dok se Italija, vidite, širi na područje Milana i dolazi do objedinjavanja već u tom periodu većih dijelova italijanskih država, dakle, uključujući i Napoljsku kraljevinu. Sljedeća ključna događaja su iz 1866. godine, karta se neće mijenjati, kada imamo situaciju da dolazi do novog austrijsko-italijanskog rata, gdje u ovoj situaciji imamo novi poraz Austrije, koja gubi Veneciju, a u tom ratu Austrija gubi i u rat na strani Italije ulazi i Pruska, koja se bori sa Austrijom oko prevlasti oko ujedinjenja njemačkih država. I nakon ovog rata Austrija gubi Veneciju, to je sad bitno karte. Dakle, to su događaji koji su se dešavali. Što se tiče ujedinjenja Njemačke, ovdje vidite na ovoj karti je već pripojene su oblasti Schleswig i Holstein. To su bile dvije oblasti koje su, dakle, počeli su, dakle, ujedinjenje Njemačke počinju osvajanjem tih oblasti od Danske, od strane Pruske, gdje Holstein pripada Austriji, i nakon toga dolazi i do sukoba između Pruske i Austrije oko premoći u ujedinjenju njemačkih država. Govorimo o godini dalje 1866. kada je Austrija, dakle, u drugom austrijsko-italijanskom ratu izgubila oblast Venecije. Tada je Austrija izbačena iz Njemačkog saveza. Ovdje bih ja da vam pokažem nešto o čemu smo ranije govorili, a to je Herzogtum ili Hercegovina Schleswig. Herzogtum ili dakle Hercegovina Holstein. I na dnu vidite
Lauenburg. Dakle, Hercegovina ili Hercegovina Lauenburg. To je ono što sam već ranije govorio, da je Hercegovina, dakle, jedan njemački naziv i da su se Hercegovine, vidite, protezale sve do Danske, da ih je bilo preko 200. I ono što sam govorio, koliko bi smiješno bilo da se jedna oblast zove samo Hercegovina, to bi bilo kao da se zove samo Republika. To je oblik uređenja, što znači vojvodstvo na srpskom jeziku. Dakle, to sam samo kratko napravio jednu digresiju da vam pokažem te, dakle, gdje se nalaze Schleswig-Holstein i kako su to bile Hercegovine. Hercegovina Schleswig i Hercegovina Holstein, kad to prevodili na naš jezik, ili vojvodstvo. Vratit ćemo se na kartu. Dakle, 1870. godine, sada se Francuska već brine jer na svojim granicama nije se brinula oko Italije, to nije se ni nadala da će doći do cjelokupnog ujedinjenja. Italija se ona sada već brine jer na svojim granicama istočnim ima dvije moćne države, nastaju dvije moćne države, to su Njemačka i Italija. Zato se ona ulazi u dva rata sa Njemačkom i Italijom, kojima se konačno i završava ujedinjenje. Dakle, 1871. godine dolazi do tog rata protiv Pruske, gdje je pruska vojska stiže do samog Pariza, gdje u Versaju se proglašava ujedinjenje Njemačke, i Francuska u tim ratovima gubi ovu teritoriju. To su bile Alzas i Lorraine. Alzas ovako izgleda teritorija, Lorraine je malo, dakle, sjevernije i jedna veća oblast. To ćete vidjeti na kartu kako se Njemačka širi na ovom području, i konačno Francuska je ušla u rat i sa Italijom da bi spriječila ujedinjenje i pripajanje papske oblasti ili države Italije. U tom ratu je bila poražena i karta Evrope nakon ovih ratova izgleda, dakle, vidite, širenje na Alzas i Lorraine, i više nema papske države. Imamo situaciju da dolazi do nastanka dvije nove velike i moćne države na području centralne Evrope, ali u te dvije nove države nemaju kolonijalne posjede. I one teže za uspostavljanjem svojih kolonija, pitaju Francusku i Englesku na kojim im principima vladate svijetom, ako je to na principu sile, da i oni koriste silu, i tako nastaje i blok centralnih sila ili savez, dakle, tih centralnih država, to su Njemačka, Austrija i Italija, koja teže za novom podjelom svijeta. Dakle, Austrija je praktično zavisna od Njemačke, ona je većinom njemačkog govornog područja, njemačka država, nije zvanično pripojena, ali ona je praktično, Njemačka je nju gurala u prvi plan i želi preko Austrije prije svega da krene ka Balkanu i na području Turskog carstva vidi tu šansu svoju za dalje kolonijalna osvajanja, što se naziva Drak na Osten, ili na njemačkom, odnosno put na istok. Dakle, osvajanja ka istoku. Sada ću vam to pokazati, jer je Turska najzaostalija kojim područjima vlada, i to je za Njemce predstavlja priliku za jedan prodor, jednu kolonizaciju ove teritorije. Nasuprot njima nastaje drugi savez, Atlantski savez, koji čine Rusija, Francuska, a kasnije im se pridruživa i Engleska. Oni teže da ne dođe do nove podjele svijeta i da žele da zadrže teritorije koje su posjedovali. Dakle, nastoji dva suprotstavljena vojna saveza, vojna bloka, i svijet ulazi u jednu napetost, krize su dolazile oko Maroka, dvije balkanske krize, kad je Austrija anketirala Bosnu i Hercegovinu, vidite ovdje sada to na karti, ako otkucamo 1909. godina, vidjet ćete da je već pripojena i područje Bosne i Hercegovine. Dakle, Austrija za koje stoji Njemačka gura je na Balkan, i to će, dakle, te krize nisu dovele do rata, i konačno 1914. godine, što ćemo sve kasnije da učimo, kada nakon atentata u Sarajevu i dolazi do napada Austrije na Srbiju, Rusija štiti Srbiju i dolazi do daljih sukoba. U sljedećem videu ćemo se više da se skoncentrišemo na pitanje Balkanskog poluostrva i da kažemo šta je to istočno pitanje. Hvala na pažnji.